Atau kami ton Yesus Kristus Markus Iboren chapter 1. Atau kami ton Yesus Kristus dewinat iwot mugai gaberane. Aisaya ibara dew iawata iborega berane. Ega, kau gana sulalek ewa ato aya ta ila imugangan yao, ta eiga isawa era ngan lem namanga. Ewa ere ipotalai ngan tibur mura-muranga berane. Asawa maronile era ga apatutui kemi. Tota Yohanes paliliungaya ilangan tibur mura-muranga. Ta ipaola posanga pagir ipom ngan gir manta tipul lolor gat tibara paliliunga. Ta dewi samum ler karonga sesat. Gir panua busa ngan tibur Yudea ga tuanga Yerusalem. Tilapan Yohanes ta tiwawa ngan ler karonga sesat. Ta Yohanes ipaliliu gir ngan yau Yordan. Be Yohanes ipit malo tikaro ngan kamel ilaun. Ta ikau-kau irabu ngan ayapus, tikaro ngan bulmakau itin kukul. Janen gurisiga iunun bon isul tiburaya. Ei ipaola posanga berane. Ewerega ina murengan gau, ura kapingan gau. Yesal gau tau, ta irang-rangan na maurungan luanga eingan elesu apolanga mau. Gau na paliu gimingan yau, bege paliu gimen tau-tau tutui. Idiota ngan arotwewa, Yesus itnan tuangan Nasaret ngan tibur Galili ta ilangan yau Yordan. Ta Yohanes ipaliliwe. Ei itnan yauga idai. Bemole mau igera bubur ipokakai ta itau-tau tutui isulugai inampan mambe man barur. Be babanga ere isuluk bubur ga inam ta ikeo. Yau gau natu, gau nakim go tau. Tini yel-yel ngan yau. Bemole mau itau-tau tutui isula Yesus ta ilangan tibur mura-muranga. Ei idiongan tibur toa aya ado sangaul pange. Be satani toba-toba ei. Ei imamaro toman kan gir masilau saksak. Be gir anggelo tinam tilwa ei. Be muria ngan tidol Yohanes ngan luma panas ngaya. Yesus ilangan gir tuanga Galili ta ipaola deo ele atau kemi ta ikeo. Aro tua deo isio ne tota inama. Maronga deo ibagea ita iwot. Tota gimi manta apu lolomi ta lolomi matua ngan ele ato kemi. Idiota Yesus ipapaile labia ngan liu kape Galili. Ta igera Simon ga itar kakau Andres titataro puo liu yai. Ngan segisirua tibabara ia iman lerpat aya. Ta Yesus ikeo pagi sirua. Gimurana manasi gau ta gau ga napawatai gimi ngan barang apanua ga tinampagau. Mambe labone abara iya. Mole mau gisirua titnan lerpuo ga irio. Ta tila tinasi ei. Irio ta ilala pare. Ta igera James tua Sebedi ele gergeu ga itar kakau Yohanes. Gisirua pare timamaro wagaya ita tiaman lerpuo. Mole mau ibaba gisirua. Tota titnan tamar Sebedi ga idio wagaya gisingara ele panua naurataar. Ta gisirua tila tinasi ei. Idio ta Yesus asingara ele aluagau tila Kapernaum. Bemole mau idudung ngan lumarari ngaya ngan aro erai ngaya ta ipapawatai gir. Tilongo ele pawatai nga ta timatala kape. Ngan sa ei ipapawatai gir mambe gir marir nga apu armau. Be ikakaro pawatai nga mambe eba yera kape. Bemole mau eba ere ingangar lumarari ngaya ilolei. Iriau paya mau yenonopan ta ikeo. Yesus Nasaretam, yau ka karo marungan gai, yau nam ngan pabunga gai na, gau nota ingan yau, yau yaba tutui tondeo. Be Yesus iraba iriau paya mau ta ikeo. Kapin awam tatnan i. Tota iriau paya mau to inuga e paya mau tau ta ingangar. Gakus ta itnane iga ila. Be pono to ngarawa tika krik ta tibeta pol ngan gir berane. Dangan esawa tua. Ene pawatay nga pawere inampan eva yera kape. Ipusa pagiriri au papaya mau tatilongo ilinge. Tota iwalu ila roman manai, ga ilangan tuanga-tuanga dawa Galili. Yesus asingara ele alwagau titnan lumarari ngaya katiwa ta tila tutui pan Simon ga Andres let lumayai.
James ke Yohanes tila pare. Be Simon ilawa taine itini wana-wana ta ienono imuliai. Be tutui ngan Yesus inama iwot tipalongei. Ila boloma pantai ikisi ibageta ilua eiga irai. Be wana-wana nga itnane ta ila ipanaran nga. Adoi idil ngan lele tuawa. Begir panua tital panua busang ar dibala ta tilapan Yesus. Ga tital parengara toa iriau papayama yenonongan girta tilapan. Giri pom toa ngarawa tuangai tinam timarmarir atamayawai. Ta ikemi panua busa ar dibala imata erega ere. Ga isere-sere iriau papayama pagir panua parengara. Be ilongean gir iriau papayama tatiposa-posa mau. Ngan segir diwataingan isai. Gagai wanggai takai. Be Yesus idai ta iwot ga ilangan tibur murah-murangan. Idia iraring tuawa. Be Simon masin tiloilo Tiwot ngan kakusta tikeo. Panua busa tiloilo yao. Be ikeo pagir. Kemi ngan talangan gir tuanga parengara boloma, ta irangrang ngan napaula posanga ga ila pagir. Ngan sai kau nanama ngan ipu tota nene. Idio ta ilangan gir tuanga busa Galili ga idurunga ngan gir lumararinga. Ta ipaola dewele posanga ga ila pagir ga isere-sere iriau papayama. Idio ta yaba ere aya dibala kan ilapan Yesus. Ikoria pantai ibeta matua berane. Onga yao kim, yao rangrangan karo cinik ngaiwot kemi deo imatai. Yesus iuruan ta iroli pake gairengan ta ikeo. Kau nakim, heo tinim iwot kemi. Bemole mau dibalakan kanitna ta iwot kemi pare. Yesus isula manmanai ga ila be iposa matua pan berane. Kabit kemi, keo pan ewa eta pare mau. Bela tutui pan ewa tenenga aya ta pasolan tinim pan. Ga kusta talem tenenga ngan tinim iwot kemi. Mambe Moses ele apu ikeo ngan. Karonga tuane ga ipasolan gib mambe tinim iwot kemi tautaunga. Bemau, ewa tua ila ta iwawa pagir panua busangan danga tua ta ipawasasa aya posanga. Tua berawa ta Yesus irang-rangan ilalala tuangai panua matare mau. Be idio ngan tibur mora-moranga. Ta panua busa ngan tuanga tongarawa tilaga-lagapan. Markus chapter 2. Aro erengara ilaga kusta Yesus iluai mulia nele tuangai Kapernaum. Tagir panua tilongo mambe imamaro lumayai. Be panua busa tiluplup tati pakaranga luma ilolo. Be atama iawa pare iwon ngan gir panua. Ipaola deo ele posanga ila pagir. Be panua pange tibisi yaba ere ngan aya nagareng-reng tatinam. Ebo tuawa ia ega ibage imate. Be tirang-rangan tibara ga ila boloma pan mau. Ngansa panobusa ga erap mau. Tota tirai ga tilata tirepe usigarai ngan tibur toa Yesus imamarongan. Tikau-kau aya nagareng-reng ngan warot ta tipasil ngan bawa toa tai irurunga lumayai. Yesus igara ler karonga lolo matua aya ta ikeopan dibala tamar berane. Lek ewa, kau nasamum lem karonga sesatna. Begir marir nga apu arti mamaro pareta tikeo loloriai berane. Ikamaro ga ewa tane iposa berane. Iyong ibalu dewi mul. Ewa ete irang-rangan isam karonga sesat mau. Deo kekelen irang-rang. Bemole mau toilo lewa, Yesus iwatai ngan ler posanga loloriai ta ikeo pagir berane. Ikamaro ga aposa bera lolomiai. Posanga isawa aya naurata malan. Wangga nakepan diwala tamar berane. Gau nasamum lem karonga sesat mau wangga nakeo. Dai marir, bara am nagareng-reng talalala. Begau ga napasolan gimi ta irang-rangan awatai kemi mambe eba inat yera kapi tanuai ngan samum nga karonga sesat. Ta ikeo pan dibala tamar berane. Nakeo pago. Dai marir, bara am nagareng-reng tala lem lumayai. Tota ya batowa ida imari
Taman mana ibara aya nagareng-reng tai iwot ke ila panua busa matari. Tagito ngarawa ti matala kapega ti suadeu yera tatikeo. Mugai ga inam, gai agera danga eta bedane mau. Idio te Yesus ila labia ingan liu kape Galili pare. Be ipom kape tilapan ta ipawa ta igir. Gakus ta ila lalaka ila ta igara laliwai tua alpio sinat imamaro ngan luma takisaya. Ta Yesus ikepan. Eo nam nasi gau. Tota ire ta ila inasi Iria ta gisiro ti mamaro liwai ele lumai gatianian. Be panua busa takis ar ga karonga sasatar ti mamaro gatianian toman ngan Yesus ga ele alwagau. Ngan sepanua matar ere ga ere tinas nasi Be gir marir nga apu arga gir parisi tigera yanian toman ngan gir panua karonga sasat arga panua takisar. Tatikeo pagir ele alwagau berane. Ikamaro ga ami maron ianen teman ngan gid panua karonga sesat ad ga panua takisar. Be Yesus ilongo to berawa ta ikeo pagir. Gid panua tinir kemi ler ipu etangan tilapan eba kemi nga aya mau. Be gid diwala tilakalakapan. Gau nanam ngan babanga gid panua tututui mau. Be nanam ngan babanga gid panua karonga sasatar. Be gir alwagau ton Yohanes palilunga ga togir parisi tinas nasi karonga ngan plesenga anga. Ta aro ere tilapan Yesus ta tibeta Ikamaro ga giralua gauton Yohanes paliliunga aya ga togir parisi tiplesean nga beale malua gau tiplesean nga mau. Ta Yesus ikoli ler posanga berane. Wanga eba ere iwai taine ta tikaro enen nga ngan ler wainga. Gid toman ngan waiwair tirang-rang ngan tiplese an nga pare. Eine mau. Wanga eba wainga imamaro toman ngan gid. Tinir igelgel ta tirang-rang ngan tiplese an nga mau. Be aro ere muriai panua parengara ga tipayawa eba tuawa ka ila alui ngan gid. Tangan aro tuaiwa gid ga tiplese an nga. Eba eta irangrang ngan ibara malo ilia pau ta isai ngan aya malo muga-muga aya krak mau. Wanga ikaro berawa be imum ga kusta ipainaro. Eine malo pau ilia ga itaka malo muga-muga ga paya mau. Be eba eta irangrang ngan iparere wain pau ngan meme itin kukul muga-muga mau. Wanga ikaro berane, eine wain pau ga ikaro meme itin kukul muga-muga ga pak. Ta wain ga itoki, ga meme itin kukul pare ga iduaya. Begita ta parere wain pau ngan meme itin kukul papau. Iria ta ngan aro yarai ngaya ere. Yesus ilalala rabu ngan daranga wit. Be ele alwagau tipasu wit itau-tau ere ngara ta tianean gatilalala. Begir parisi tikeo pan berane. Egai, kamaro gale maluagau tikaro karonga tutui mau ngan aro yarai ngaya. Be ikeo pagir. Karo gimi awato laulau ngan David ele karonga tua mugai wa mau. Ngan aro tuaiwa David asingara iwai ar an nga mau. Ta peteragir. Ta irurunga deu ele palatai ngan aro tuaiwa abiatang iman marir nga kapi tenai nga aya. Ta ibara bre tenai nga aya tua yenono deu imatei ta ian. Be tuawa itutui ngan gir panua tenai nga ar kekelegir tianen. Be David ian ta ipan iwai ar pare. Ta Yesus ikeo pagir. Deu ele ipu ngan dolnga gir ebaba, eine ngan nasi nga gir apu ngan aro erai nga aya mau. Be ele ipu ngan dolnga aro erai nga aya, eine ngan luanga gir ebaba. Tota eba inat maron ngan aro erai nga aya pare. Markus chapter 3. Idiota Yesus irurunga parengan lumararinga. Beaba ere ibage imate imamaro tuaiwa. Begir panua matar ingit-ngit Yesus. Ngan sawanga tigerai ikaro kemi dibala ngan aro eraingaya. Ene gatisol ngan posanga. Be ikeo pan ebotoi ibage imatewa berane. Nam madir rabu. Tai beta gir berane. Ngan aro erenga aya eine tutui ngan takaro karonga kemi mau takaro karonga paya mau.
eine tutui wangga tabara mulian gir panua mau tapayabungan gir. Begitu posa etama. Ta imata inono gir kelere be ilolo bake. Ngan satipaki itangar ngan posanga tau nga. Ta ilolo itang. Ta ikeo panea batoa. Patutui bagem. Iyo, ipatutui ibage. Be ibage iwot kemi pare. Idio ta gir parisi tiwot. Gatila tiluplu toman ngan erot ele panua. Ta tiloilo erap etangan pamatenga Idio ta Yesus asingara ele alwagau titnan tuanga toawa ta tilangan liu kape Galili. Be gir ipom tinasi gir. Gir panua Galili, ga Yudea, ga tuanga Yerusalem, ga tibur Idumea, ga gir tuanga Yadak ngan yau Yodan, ga tuanga Tair, ga Sidon, ga gir tuanga bolomangan. Gir busa tilongo ngan ele karongata tilagalagapan. Tai ikeo pagir ele alwagau ngan tibara waga eta ga inam tai imomono boloma. Ta wangga gir ipom tigongei einega iduga irengan. Ngan sa ikakaro kemi panua busa. Ta saparua tidibal enek tiparpar ngan sibonga ta tipairilengan gir. Be wangga gir ireo papayamau tigera gir tikor air ngan ta tingangarta tikeo. Yau dewinat. Be ipakokogir matua tau ngan tiwawa ngan sai. Irio ta Yesus iregai la lusiai ta ibaba gir panua tua ikim gir ta tilapan. Idol panua sangaulga igege arua ta iwato gir ele panua atoar. Ikim timamaro toman ngan somi-somi. Ta iwangga isulagir gatila tipaula posanga. Ga iwangga ipamatua gir ngan serenga iriau papayamau. Gir sangaul ga igege rua to Yesus idolwa erar ga berane. Simon to Yesus iwato iera erepare Petrus. Ga James to Sebedi inat. Ga itar kakau Yohanes. Yesus iwato gisirwa erar erepare Boanerges. Be eraratuane ipu berane. Gisirwa mambe Mariamba ele tandanga. Ga idol Andreas, ga Philip, ga Bartolomeus, ga Matius, ga Thomas, ga James tua Alpios inat, ga Tadius, ga Simon Selot, ga Judas Iskariot tua muriai idol Yesus ga irai aya isat bagereai. Idiota Yesus hidurunga lumayai. Bepanua busa tiluplu pare ta tikaroga Yesus asingara ele alwagau tirangrangan tian aran ngamau. Be isobo-sobo tilongo to berawata tikeoga imanga-manga. Tota tilangan baranga mulian. Be gir marir nga apu titnan Yerusalem nga tinam ta tikeo. Belsabul tagit ireu papayamo marir nga ienanapan. Ta istere-sere git ireu papayamo ngan Belsabul iura. Be Yesus ibabagir ga tinam panta itaro wanenga itna pagir berane. Satan irang-rangan isere satan mau. Wangga marong kapi ere ele panua timapoga ta tiparau pol ngan gir. Irang-rangan timarir matua mau. Gawangga gir panua ngan luma ere timapoga ta tiparau pol ngan gir. Gir iawa kelere tua wa tirang-rangan timarir matua mau pare. Tota wangga satan ele panua timapoga ta tiparau pol ngan gir. Ene ga timarir matua mau. Begir ga timukuru ga tila. Beaba eta irang-rangan irurunga sapayan ngan luma to niaba iura kapi ngan lupunga ele danga sisir mau. Bewangga ikau-kau eba toa iura kapi wa ngan kenga ga kus. Tota eiga irang-rangan ilup ele danga toa ngada wa lumayai. Nakeo tautunga pagimid. Teo ga isamu panua ler karong asasat ga ler posanga papayama mata ere ga ere. Beaba sai ipayabungan itau-tau tutui iera, deo ga isamu ele karong asat mau. Labone ga mure pade ele karong asat aya samum nga mau ga ilalala ga ila. Yesus ikeo berawangan sagir tikeo ga iropayamo yunonopan. Iriota Yesus itna toman ngan itar kakakau. Tinam ta timarmarir gaut ngan lumatoawa. Betisula ato ga ilapanta tiwangga ilapagir.
panua busa timamaro ga tibalil ngane ita tikeo pan berane. Egat, nam ga am kakakau ga liu-lium timarmarit gaut, betiwong atigerago. Ta ikoli ler posanga berane. Sai gaut na ka saparua a kakakau. Ta imatai ila pagir panua toa timamaro ga tibalil ngan ita tikeo. Ega gaut na ga a kakakau tu ta eko. Ngan saya basai inasi deo elekim nga a kakakau ga liu gat natnak. Markus chapter 4. Iri te Yesus ilangan liu kape Galili. Ta ipawata igir panua pare. Ipom kape tau tinam tiluflupan. Ta idai wagai ta idio imaro. Gir ipom timarmari labiai. Pe itaro panenga itna pusa pagir ngan pawatenga gir. Ipapawatai geta ikau. Alongo, daranga itama ila isiran wit ipopua darangai. Isiran ga ila, be wit ipopua idanga ere itap-tap ga idio era pisale. Tagir man tinam tian gakus. Be wit ipopua idanga ere itap-tap ga idio ngan tano aya pat-pat kapipi. Be tano kapi tau mau. Tota wit iparaga irai manmanai ngansa isuluk tau mau. Aro iparaga irai ta ilawa wit. Be wit iwarwar tos ngan pat. Tota imalai ga imisi. Be wit ipopua idanga ere itap-tap ga idio rabu ngan warwaro aya gigi. Be warwaro irai kape ta imol wit ta irangrang ngan itau-tau mau. Be wit ipopua idanga ere itap-tap ga idio ngan tano kemi. Ta irai kape ga itau-tau iwot busa. Idanga ere itau-tau iwot sangaul tol. Idanga ere itau-tau iwot sangalima sangaul ere. Idanga ere itau-tau iwot buno. Ta Yesus ikeo. Ebasai itanga manta ilongo kemi posanga tuaine. Irio ta Yesus imamaro tomangan nganele alwagau sangaul igege ruak gagir panua toa tinas nasi Ta gir kekele gir timamaro. Ta tibeta ngan gir wanenga itna toa ipu marongan. Ta ikeo pagir. Deo ipola pagimi ngan posanga ipu mulnga ngan maronga ibage. Begir panua tua timan yawa ede toman ngan kita mau. Gir ga tibara posanga tua ngarane ngan wanenga itna kekelen. Toa berawat ta matar igera-gera be laborar ibara mau. Ga tangar ilongo-longo be tibara watainga mau. Ngan karo ta tipu lolor ta nasamum ler karonga sasat. Irio ta Yesus ibetagir. Wanenga itna tua ne gimi awate ngan ipu mau na. Wangga berawa gimi ga awate ngan wanenga itna parengara marongan. Daranga itama eine mambe eba itaro deo ele posanga ga ila pagir panua. Be deo ele posanga ila pagir panua erengara mambe wit ipopua itap-tap erap isale. Gir tilongo deo ele posanga. Be manmanai satan inam ta ipayawa posanga tua loloria pa. Be deo ele posanga ila pagir panua parengara mambe wit ipopua itap-tap ngan tano aya pat-pat. Gir tilongo deo ele posanga ga tibara manmanai ta tinir igel-gel ngan. Be posanga tuawa isuluk loloriai mau. Mambe wit iwarwar isuluk gadio tanuai mau. Gir timamaro mole mau ta wangga karonga kulup-lupu iwot. Ga gir panua tipaye saparua tinasi deo ele posanga. Eine ler karonga lolo matua aya itap manmanai tau. Be deo ele posanga ila pagir panua parengara mambe wit ipopua itap-tap ga idio ngan warwaro aya gigi. Gir tilongo deo ele posanga. Be gir danga tanuai aya ikakaro ga lolor ere ga ere. Ga tikim tau pata ipabubuo laborar. Ga tingale danga imata ere ga ere. Tota gir danga toa wa iwot mambe warwaro aya gigi toa imol deo ele posanga loloriai ta irangrangan itau-tau iwot mau. Be deo ele posanga ila pagir panua parengarap mambe wit ipopua itap-tap ga idio ngan tano kemi. Gir tilongo deo ele posanga ta tikikisi kemi loloriai. Tota gir mambe tano kemi toa wit itau-tau iwot busangan. Idanga ere itau-tau iwot sangaul tol, parengara itau-tau iwot sangalima sangaul ere.
paringara itau iwot bunuh. Idio ta Yesus ikeo pagir. Wangga yaba eta ibara lam ga inam, ga irubi ngan ulo mau, ga idol mul ibuloloi mau pare. Be ga idol ga idai ngan lam imul, ngan tibur ere masayai. Ngan sa sawadanga labone yenono mumul nga, eine mure ga iwot masayai. Be sawat posanga tua ipu yenono masayai mau, mure eine ga iwot merengai. Eba sai itanga manta ilongo kemi posanga tua ini. Yesus ikeo pagir pare berane. Be posanga tua gimi alongo, manta matami nanan kemi. Sawa karonga gimi anasi ngan longonga deo ele posanga, ga iwara watainga pagimi ngan karonga laire tua berawa. Be ga ikaroka lemi watainga ilalala ka idai pare. Wangga sai ele watainga. Deo ga igal tatan ele watainga ga ilap kapi. Be wangga sai ele watainga mau, sawaranga iwataingan kautire, eine deo ga ikaro ga imata sapian. Yesus ikeo pare berane. Maronga deo ibagi eine mambe yaba ere yarum kon ipopu ararangai. Bonga bong yaba tuawa yenono. Aro ga aro idai ta ilalala. Be iwatai mau. Kon tuawa ipara marongan. Tano kekelen ikaro ga kon ipara ga idata itau iwot. Ilaun iwot mugai, ga kusta aya bolai pros ga iwot irabuyai. Ga kusta itau iwot aya bolai iloleai. Bewangga itau itu ga ila kapi. Manmana yaba tuawa iket ta ibara. Ansa aya lawe iwotna. Yesus ikeo pare berane. Maronga deo ibagi ene mambe sawadanga. Waninga itna isawa kemita napaula pagimi ngan. Ene mambe mastet ipopua tarum darangai. Mastet ipopua kakawere tau ngan gir anga ipopua tua ngarane tanoyai. Bewangga tarum ga kusta ipara ga idai. Ene idai ga ilakape ita yasal gir anga parengara darangai. Boga-boga ila kapipi ta irang-rangan gir man tirau ar lumangan ta timaro kemi aya mola-molai. Idio ta Yesus itaro wanengai itna busa pagir tua berawa. Irang-rangan tilongo-longo ga laborar ibabara. Be iposa masai pagir ngandanga etama. Itaro gir wanenga itna mon. Be wangga imamaro toman ngan ele aluagau kekelegir. Ene ipaola posanga tua ngarawa ipu pagir. Irio ta aro idil ngan elei toewa. Ta Yesus ikeo pagir ele aluagau berane. Gida taore ga tala ngan liu isal yerak. Tota titnan giri ipom ga tidio. Be gir tirai ngan waga tua Yesus imamarongan. Be waga pare ngara tina sigir. Irio ta rai kapei iwot ta sobo irau-rau ler waga. Tawaga ilolo iwangga iwon ngan lilimo. Be idio waga imuriai. Ta ilabora idengan ayanakul ngata ieno. Tota tiwawani ta tikeo. Eba pawatingam. Tetapade ta duaya. Be matamilangan mau. Tota Yesus ida imari ta ida baraiga ngalu ta ikeo. Ikarangan na awam itano ga idio. Tota raiga ngalu koska idio. Be tibur madlo ituntun. Ta ikeo pagir. Ikamaro ga amataur. Lolomi matua eta maitne. Begir tilolon ngani kapitau. Ta tibeta beta pol ngan gir. Eba tuane sai. Tarai ga ngalu tilongo ilingi. Markus chapter 5. Idio ta Yesus asingara ele aluagau tiwot liu isal yarak ngan tibur togir gerasa. Itnan wagaga idio. Beman manai eba ere inam dengai ga ilapan. Iri upaya mau yenonopan. Ta ikaro ta mamaro alelengan gir denga. Panua tiwangga tiau rengan sen. Betirang-rang mau. Somi-somi tiau iaega ibagengan sen ga ankap. Be idara sen ga iketiga igoro ankap pare. Tota yaba eta irang-rangan ipakoko mau. Somi-somi bong ga aro idio imamaro alele denga ega berewe. Be ingangarga iket-ket itin ngan pat-pat. Igera Yesus alwe maitne. Ta ilaroga ila pan ta ikor iyae.
be ingangar matua tau ta ikeo. Yesus gereu ton deu gare tau. Eo ka karo marungan gau. Nabita yau ngan deu yira. Pai gau param. Ikeo to bera wangan sa Yesus ikeo pan berane. Ireu payama eot nan yaba tuane ga idio. Ta Yesus ibeta Eo eram sai. ta ikeo. Gau erak ipom. Ngansa gai busa tau. Ta gir ti beta matuangan isere gir ta titnan tibur toa mau. Be bolomangan berau toa kaya ipu kape yere tianean. Ta gir iriau papaya mau ti beta matua berane. Longian gai ta alarungan gai ipu ga ewa. Ta Yesus ilongo. Tota gir iriau papaya mau titnan ebo toa ta tila. Tidudungangan kaya ipu. Be manmanai gir ga tilar laro ga titap ta perperei. Ga tisiluk liu Tota gir ga tua buno ring ruat wa tidak liu ga ti mate-mate. Be gir panua to ti marialangan gawa tiawa ga tila ti palongo gir panua tuanga ga gir panua gaut ngan tuanga. Tota gir busa tilangan geranga sawaranga iwot. Ta tilapan Yesus ta tigera ya batwa mugai gir ireo papaya mau ti mamaropan. Be patau tene aba toa ilolo iluai mulian gai ipit malo kemi ta imamaro. Tigera berawa ta ti mataur. Ta gir panua to tigera sawaranga iwotwa. Awarina si pagir ngan ireo papaya mo titna nebo toa marongan. Gangan gir gaya titap perperei. Be gir panua ti parparpan Yesus ngan itnan gir ta ilangan tibure tapare. Irio ta Yesus iwanga irai wagai. Bea batoa ireo papaya mo titnane wa ibeta matua Yesus ngan ilalala toman ngan somi-somi. Be Yesus ipalua ta ikeo. Eo luago ga lalem lumai pagir sobo-sobom. Ta palongo gir ngan sawa tanga maron ikaro ngan eo ga ilolo isat ngan go. Irio ta batoa ilalala ga ilangan gituanga Dekapolis ta ipawa sasaposanga ngan sawadanga Yesus ikaro ngan ta timata lakapi. Iria ta Yesus asingara lalu gau tirai wagai pareta tiwore katilangan liu isal yarak. Isuluk ta imar marir labiai. Be panu abusa tiama katinampan. Be marir ngaire ngan lumararinga yera Yairus. Inam igara ta ikor ia bolomapan. Yan saban Yesus ta ibeta matua berane. Natuk taine tetapare imate. Namdol bagem ga irengan ta itiniwot kemi mulian ta imamaro. Tota gisirua tila, be ipom kape tina sigita tigongei. Be taine ere ilalala toman ngangir. Aya dibala sing pala-pala ikakaro irang-rangan aya rai sangaulga ikekerua. Aya yie nga kape ita ilapa agir panua kemi nga arta iwolol gir ga irang-rangan elepatkus. Be iti niwot kemi etama. Aya dibala ilapaya mau tai yasal to mugaya aya pare. Betaine to ilongo Yesus iwalu ta ikeo ilole berane. Wangka nasibo ele pono nga tota tini gaiwot kemi. Tota irurunga ipom lolorea ita ila Yesus imurea ita isibo ele pono nga. Bemole mau sing pala-pala ilayangani ita inaman aya dibalakus. Be Yesus iwatai manmanai mambe iura idanga ere ilangan keminga ta ipul ipom lolorea ita ibeta. Sai isibole pononga Ta ele alwagau tikeo. Gera, pano abusa tigongo. Eo kamado betangan sai sibogo. Be imatakle ngalelengan giripom ngan gera nga sai ikaro toa birawa. Be taine toa iwatai ngan karonga toa iwot ngani. Ta imataurga isamimi. Ta inam ikor yaepan ta iwawangan girdanga toa ngarawa. Ta Yesus ikiopan perane. taine lem karonga lolo matua aya ikaro ga tinim iwot kemi. Lolom itaruita la. Eo am diwalakus. Posa-posa maitne. Begir panua tinam marir nga toa wa ele lumaya ga tinam ta tikeo. Natim taine imateo. Paya ya bapa tainga ya pare mau. Be Yesus imata ilangan posa nga toa wa mau. Ta ikeo pan marir nga toa wa. Mataur mau. Lolo matua kekelen. Yesus ipairi gir panua parengara.
Be ibara Petrus ke James ga itar kakau Yohanes ke kelegir. Ta tila marir nga ele lumayai. Tuayo wa igera panua titang tangga tian saban ga arrengar kape. Ei irurunga lumayai ta ikeo pagir. Ikamaro ga arami ga atang-tang tua berawa. Gergo imate mau. Ei yenono. Begir tingingane. Be ei isere gir tuang ngarawa ga tila gaut. Ta ibara gergeu itamaga itna toman ngan ele alua gau tuawa kekelegir. Ta ila bolomangan ta ine kawere imul. Ei ikisi gergeu tuawa ibage ta ikeo. Talita kum. Sangat wane ipu berane. Ta ine kakawere nakeo pago dae. Be mole mau ta ine kakawere tuawa ida imari ta ilalala. Ansa ei ayarai sanga ulga yegerua. Git 300 matala kapitau. Be ei iposa matua pagir ta ikeo ga tiposa alelengan danga toa mau. Kakus ta ikeo ga tipan ta ine kakawere ayaan nga. Markus chapter 6. Idiota Yesus itnan tibur tua wata ila aya tuanga ipuyai Nasaret. Ele alua kau pare tina si ei. Bengan ado yarenga aya. Ei ila ngan luma raring aya ta ipawatai gir panua. Panua busa ti longo ele posanga ta ti togragi ta ti keo. Ebatuan ibara ele watai nga marongan. Ele posanga inam sidaga inam. Besai pamatua ei ta ikakaro gir bisinga. Be tautunga ei Maria ele gergeu toa mugai ikakado luma. Ei terka kau James ga Yosef ga Yudas ga Simon. Ga ililu pare ti mamaro toman ngan kita. Git lolor paya mau ngan eita tiposa berawa. Ta Yesus sikeo pagir. Angga ya ba ibara deu iya ta ilangan tuanga ka tuanga. Gir busa ga tilolon ngan ei. Bewanga ila aya tuanga ipuei. Pagir isobo-sobo ga iya wa kelere ei ton. Gir ga tilolon ngan ei mau. Tota iranrangan ikaro wisinga kape eta tua ewa mau. Be idol ibage ga irai ngan divala pida ere ta ikaro kemigir. Ta igera mambe lolor matua eta mau ta itograi. Be ilangan gir tuanga boloma ta ipapawatai gir. Idiota Yesus ibaba ele alwa gau sangaulga igege rua ta tinampan. Ipamatua gir ngan serenga iriau papaya mau. Ta isula gir ruangara gatila ngan tuanga gatuanga. Irenren pagir ta ikeu ngan let lalalanga tuawa. Irangra ngan tikisi letoto lalalanga ayak kekelen. Bedanga eta pare mau. Ikeu ga tibara anga mau, ga pat mau, ga bisinga mau pare. Irangra ngan tidol su. Beler pononga ruang ngara mau. Ta irenren pagir bedane. Wangga gimi ala ngan luma eta. Adio aeno ngan luma tuawa irangrangan atnan ler tuanga. Bewangga tuanga ere tibara gimi ga ala ler lumai mau. Ga tinir ngan longonga lemi posanga mau. Tota atnan tuanga tuawa. Be asile aimi aya kangkanga ga idio pagir ta iman kilala ngan pawatenga gir. Idio ta tila ti paula posanga ta ti keu ga gir panua manta ti pulolor. Ta ti sere-sere iriau papaya mau busa. Ga ti sama gir dibala ngan bude ta ti karo kemi gir. Idio ta maron kapei ero ti longo ngan Yesus. Ngan sa iwalu iwot ngan tuanga rawa. Ta panua ere ngara ti keu ga. Yohanes paliu ngaya ira mulian ngan ele matengat. Ta ngan ipu tuaine ikakaro gir usinga. Be panua pare ngara ti keu ga. Mo, Elijah. Be pare ngara ti keu ga. Abaide ibara deu yawa. Mambe git pana muga itipo bara deu yawa. Be ero ti longo posanga tuawa ta ikeu. Muga naket Yohanes gagal be ida mulian pare. Ero ti keu berawa ngan samuga isula ele panua ta ti luku Yohanes ta tia urei ta tidol idudunga ngan luma panas nga aya. Ngan sa Yohanes iselele erot ngan wainga ele karenge Herodes tua itar kapei Pilip yarawa. Ngan sa Yohanes ikeu pan erot berane. Lem karongan wainga lem karenge ne itutui mau.
Tota Herodes ilolo paya mau ngan Yohanes ta iwangga ipamate ei. Be irangrang mau. Ngansa Herod iwatai mambe Yohanes ei yaba tutui. Ta ilolon ngan eiga imari ala kemi ngan ei. Yohanes ele posanga ikakaro eiga ilolo erega ere. Be ikim tau ngan longonga ele posanga. Be aro ere danga tua Herodes ikim, iwot ga berane. Herod ikaro enen nga kapei ngan aya poponga. Ta ibaba ele panwa tua edar kapei ga gid marir nga paraunga ar. Ga gid maron Galili ar. Gitianian be Herodes ina taine blala idudunga ga inam ta itol-tol. Ta ikaro ga Herod toman ngan ele nounga tinir igelgel kapei. Ta maron kapei Herod ikeupan taine blala toawa berane. Eau kim sawa pagau, eine ga nabada pago. Ta ikaro posanga tautaunga garaipan berane. Naposa tautaunga, sawa danga eau beta gaungan, eine ga nabada pago. Wangga eau kyoga napoga lek tibur kapei, toman ngan lek danga silga iman rua, ta lem yedak, eine ga nakado. Ta taine toawa iwot ga ilata ibeta itna. Gau ga nakeupan ngan sawat ga ibadah pagau. Ta itna ikeu. Yau keupan ta ibadah Yohanes paliunga ya ilabora ga inam. Tota taine blala toawa iluai manmanai ga ilapan maron kapei ta ikeu. Gau nakim toa patau tene ya dol Yohanes paliunga ya ilabora ga idaengan lalate ta badaga inam pagau. Be maron kapei Herod ilongo posanga tuawa ta ilolo itang. Be imata nanan ele posanga tautaunga garai tua ikaro ele nounga matariai. Ta igera mambe irangrangan itola-tola ngan taine tuawa ele posanga mau. Ta mana-mana isula ele eba edega ila ngan luma panas nga ayata irenren pan ngan baranga Yohanes ilabora ga inam. Tota yaba toawa ila iket Yohanes igagal ga put. Gakus ta idol ilabora ga idai ngan lalate ta ibaraga ilapan taine blala toawa. Ta ibaraga ilapan itna. Idio ta Yohanes ele alwagau tilongo ngan karunga toawa iwot. Ta tila tibisi bipat ga ila ta tidol dengayai. Idio ta Yesus ele panwa atau artiluagir mulian ta tiluplupan. Ta tininipupan ngan karunga toa ngarawa tikakaro, ga ngan sawa posanga ti papawatai ngan. Be panwa busa tau tila ga tinam ta tikaro ga Yesus asingara ele alwagau tirangrangan tian aran ngamau. Ta ikeu pagit. Anam ta gita kekelita tala ngan tibur murang-muranga ta ara gimi teta. Tota tira wagaya ita gir kekelegi tilangan tibur murang-muranga. Be panwa busa tigera gitila ta tiwatai ngan le lalalanga tuawa. Ta panwa busa ngan tuanga ga tuanga tilarlaro labiai ga tila ta tipaket girmatar. Idio ta Yesus itnan waga ga idio ta igera ipom kapei tuawa ta ilolo isat ngan gir. Ngansa gir mambe sip-sip. Be tamar etai mariala ngan gir mau. Ta ipawatai gir ngan danga imata erega ere. Idio ta aro iwangga isuluk ta ele alwagau tilapan ta tikeo. Tibur ne moda-modanga, be tetap pare ado idil. Tota sulagid ipom ga tilangan gir tibur ga tuanga gerere boloma. Ta tiwol adaan nga tatian. Be Yesus ikoliler posanga ta ikeo. Gimi apan araan nga. Ta tikeo pan berane. Yawangga gayala ta aulad bread dengan pat bunuh rua ta pangit. Be ibetagir. Gimi ami bread pida yenono ala agera. Iyo tigera ga kusta tikeo. Gaya my bread 5 ga iya rua. Idio ta ikeo pagir ipom ta tirio timaro ngan ronga ga ronga tua tano ya iwa. Ngan ronga erengada panwa dabar iwot buno. Be ngan ronga parengada dabar iwot sangalima. Idio ta ibara bread 5 ga ia rua ta imata idai ga ila buburiai ta iposa kemi pandeo. Ta itei bread ta ibara ga ila pagir ele alwagau. Ta git tiware pagir ipom.
taipota gid ia tua ruawa ga ila pagi tua ngarawa. Tagid tua ngarawa tian ga aparisum. Ga kus ta tibara mulian an nga ilialia ta tinonoi ngan kari sangaul ga igege rua. Ngan gid ipom tua tian an ngawa, gid arang-aranga tiwot buno ring-ring 5. Idio ta Yesus yawa isensen ele alwagau ta tire wagayai ta timuga ngan eiga tila ngan liu isaliadak ngan tuanga Betsaida. Be idio ta isula gid ipom ta tilua gid mulian let tuangai. Ga kus ta itnan gid ta idai ga ila lusiai ta iraring. Iyo, bong ta gid alwagau ti wore-ore ga tila liu irabuyai. Be kekelen imamarot ta no puyai. Be igera rai isoka gid be pakpakir ngan orenga. Iyo, kaga iwangga itakai be Yesus ilalala garai ngan eu igogo ta ingata gid. Be iwangga ilalala ga ila matariai, be gid tigera ilalala garai ngan eu igogo. Ta tiwangga lausio eta, ta tingangar. Gitu ngarawa tigera ta timataur kapei. Be iposa toman ngan gita ikeo. Lolomi pu, ene gau, amataur mau. Tota ide pagir wagayai. Be raikos ga idio. Tagit timatala kapei tau. Ngan sagit tiwatai kemi mau ngan ele karonga ipu ngan ikaro bread ga iwot busa. Laborar irang-rang ngan ibadah mau. Yesus asingara ele alwagau tiwore ngan liu isal yadak ta tidudunga ngan tuanga Genesaret ta titaro nagun. Git titnan waga ga idio. Be mole mau pana tiwatai mambe eine Yesus. Ta ipom kapei ngan tuanga busa ngan tibur tuawa tilalaro ga tilapan. Somi-somi wangga panua tilongo ngan imamaro ngan tibur isawa. Gid tibisi-bisi gid diwala ngan nagareng-reng ga tilapan. Ta somi-somi wangga ila ngan gid tibur ga tuanga kapipi ga gerei, gid tidol gid diwala ngan tibur walo aya. Ta tibeta matua ngan ilongean gid diwala ta tisibo ele pononga imata-mata. Ta gid tua ngarawa tisibo berawa, tinid iwot kemi. Markus chapter 7. Idio ta gid Parisi ga gid marir nga erengara apu artitnan Yerusalem ta tila tilup-lupan Yesus. Gid tigera ele alwagau erengara tianean be tisigiri bager mau. Ta tiselele Yesus. Ngan sa gid Parisi ga gid Yuda tua ngarawa tinas nasi tip-tibur le nasinga. Ta wangga tisigiri bager mau, irang-rang ngan tian mau. Gawangga tila ngan tibur walo aya ta tilua gid let lumayai. Be tisigiri tinid aya muk mau, eine irang-rangan tian mau pare. Tina silet nasinga busa berawa ta tisigiri arloba ga yaupat ga uloga mulir. Tota gid Parisi ga marit nga apu tibeta berane. Ikamaro gale maluagau tina si tibu-tibura le nasinga ngan bagera sigiringa mau, be tianian sapayan. Ta keu pagit berane. Mugai aisa ibara deo ia tutui ngan gimi pano pakakanga amita iwore berane. Gir panua tuane tilolon ngan gau ngan awar kekelen. Belolor inam pagau tau-tau nga mau. Gir tiswa erak sapayan. Tikaro pawatenga ngan gir ebaba ler posanga ta tikeo ga eine deo ele apu. Gimi atnan deo ele apu be akisi matua gir ebaba ler nasinga. Ta ikeu pare berane. Gimi anasi kemi nasinga togir tubumi. Be apaki tangami ngan deo ele apu. Nakeu pagimi berane ngan sa mugai Moses ikeo. Yau manta lolon ngan tamam gatnam ta nasi linger. Ka wangga sai iposa payamo ngan itama, mau ngan itna, eiga imate. Begimi akeo ga wangga sai ikim, kemi ngan ikeo pan itama ga itna berane. Lekpa tua mugai yenono ngan luanga gimurua, gau nasio ga iwot korban. Posanga idil tuaine ipu berane, deo ele tenainga. Ta panua tinasi lemi karonga tua nek ta tirang-rangan tilua tamar gatnar mau.
tota ngan lemi nasinga gimi akaro ga deo ele posanga iman danga buliga-liga. Gimi abara nasinga tuane pagi tibumi ta apa watai lemi gergeu ngan pare. Be lemi karonga tua berawa imata ere ga ere. Idio ta Yesus ibabagir ipom ta tinampan pare ta ikeu pagir. Gimi tua ngarane alongo kemi lek posanga ga abara watai ngan. Gidanga yenono gaot ngan eba ga irurunga iawai, irang-rangan ikaro ei ga iwot payamo deu imatei mau. Be gidanga tua yenono eba ilulei ga iwot, tota ikaro ei ga iwot payamo deu imatei. Idio ta itnan gir ipom toa ga tidio ta idurunga lumayai. Be ele alwagau tibeta eingan wanenga itna tuane ipu, ta ikeu pagir. Ikamaro gimi pare laborami ibara maitne. Manta gimi awatai berane. Sawaranga yenono gaut ngan eba ga irurunga iawai, ene irang-rang ngan ikaro eiga iwot payamo deu imatei mau. Ene ngansa irurunga tau-taunga eba ilulei mau. Be irurunga iapai ta inasi erap sakir aya. Ngan posanga tuane Yesus ikeu ga anga tua ngarane kemi ngan enen nga. Ta ikeu pagir berane. Be gidanga yenono eba ilulei ga iwot, tota ikaro ei ga iwot payamo deu imatei. Ngansa gidanga inam eba ilulei ga iwot, ene gidanga ga berane. Mata nanan danga papayamo, ga karonga ireu aya, ga lup-lup nga, ga raunga panua ga timate, ga karonga arala, ga mogal bura, ga lolor papayamo, ga pakakanga, ga nasinga karonga mambe kaua, ga mata galgal, ga dabanga sat, ga karonga parimnga, ga karonga manga-manga. Gidanga papayamo tua ngarane yenono panua loloriai ga iwot, ta ikaro gir ga tiwot payamo deu imatei. Idio ta Yesus irai ta itnan tuanga tuawa ta ila ngan tibur togir panua tair ar. Ei idurunga ngan luma ere. Be itin ngan panua tiwatai ngan ei mau. Be ei irang-rang ngan imumul mau. Mole mau taine ere ilongo posanga ngan ei ta ila ikor iai bolomapan. Hele gergeu taine, ireu paya mau yenono ngan ei. Be taine tuawa Yuda aya mau. Ei tibur Ponesia aya ngan tibur kapei Siria. Be ila ta ibeta matua ei ngan serenga ireu paya mau ngan ina taine. Be Yesus ikeu pan berane. Kemi ngan gir gergeu tian ga apar isung bua. Ngan sawangga nabara ar anga ta nataro ga ila pagir kaua, ene kemi mau. Be taine tuawa ikoli ele posanga berane. Be maron, gir kawa pare tot popo bulule tianan nga isakir-kir to gir gergeu. Ta Yesus ikeu pan. Eo keu berane kemi. Tota luago gala. Iriau payamo itnan lem gergeu na. Idio ta taine tuawa iluai mulian ele lumayai ta igera ele gergeu yenono imuliai. Be ireu payamau itnan eiga ilau. Idio ta Yesus irai pare ta itnan tibur togir tair ga Saidon ta ila boloma ngan liu kapei Galili ngan tibur togir Dekapolis. Ila ta panua erengara tital eva ere tua itanga kuaga imai kulupu. Ta ila pan Yesus. Git tibeta ei matua ngan idol ibage ga idai ngan eva tuawa. Idio ta Yesus ibada ei ga ila ta titnan gid ipom. Be gisurua kekele gid tidio. Ta idol ibage igonga ga idai ngan eva itanga tua ruawa. Ta ipla imau ta ibage idai ngan eva tuawa imai. Ga kus ta Yesus imata idai ga ila buburiai ta isolil. Ta ikeu pan eva tuawa berane. Epata. Posanga tuane ipu berane. Manta pak. Be mole mau eva tua itanga pak. Ga imai mapolai ta iposa-posa kemi. Idio ta Yesus yawa ikarara gir ngan tiposa alele ngan danga tuawa. Ei iposa matua pagir, be mau. Gir tipawasasa alele pagir panua busa. Be gir panua tilongo ngan posanga tuawa ta timatala kapei ta tikeu.
ele kadonga tuang adane kemi. Ei kado gid panua tangar kua, tati longo-longo. Gai kado panua awar gum, tati posa-posa pade. Markus chapter 8. Ngan aro ere tuaiwa, ipom kapi ti lup-lup pare be an nga etamau. Ta Yesus ibaba ele alwagau ga tinam panta ikeu pagir. Gau lolo kisat ngan gir ipom tuanne. Ngan sa timamaro toman ngan gau irang-rangan aro tol na. Be an nga eta mau. Be wangga nasula gir ga tila ler tuangai toman pitoro. Ene ga tinir iura mau ta titap-tap erapiai. Be erengara tilalala alue ga tinam. Ta ele alwagau tikeu. Tibur ne muda-mudanga, be gita tabada an nga sida irang-rangan gir ipom tuane. Be ei betagir. Gimi ami bread pida yenono. Ta tikeu. 5 garua. Tota Yesus iposa pagir ipom ta tirio timaro tanuai. Ta ibara bread toa 5 garua wa. Ta iposa kemi pandeu ta itei. Kakus ta ibara ga ila pagir ele alwagau. Ngan warenga ga ila pagir ipom. Tota tiware ga ila pagir. Begir ar ia pidaire yenono pare. Ta ei posa kemi pandeu ngan gir pare ta ikeu pagir. Awari ia tuane ga ila pagir pare. Ta gir tua ngara wa tian ga apar isum. Ga kus ta tiwara gir an nga ilia-lia mulian ta tinonoi ngan samare 5 garua. Gir ipom tua wa dabar iwot mambe buno ring-ring pange. Idio ta isula gir gatila. Be mole mau ire wagayai toman ngan ele alwagau ta tila ngan tibur dalmanuta. Idio ta gid parasi tila pan Yesus, ta awari sokangai toman ngan Gid tiwanga titova ta tiveta ngan pasalan nga gid ngan wisinga eta iman kilala ngan ikakaro deo ele naurata. Be ilolo kulupu ngan ledbetanga, ta iuru ta ikeo. Kemaro ga gir panua labone atikim tigera wisinga iman kilala. Nakeo tau-taunga pagimi, gimi ga agera wisinga eta mau ga mau tau. Tota Yesus itnan gir ga idai wagayai pare ta ilangan liu isa liarak. Be Yesus ele alwakau matar sapian ngan baranga bread. Ar bread kelere mon yenono wagayai. Idio ta Yesus ipapi bler bedane. Gimi agabit kemi. Ala alwe ngan is togir parisi ga ton erot. Ta tiposa pol ngan gir ta tikeo ga ikaro posanga tuawa ngan sa ar bread yenono mau. Be iwatai ngan ler posanga ta ikeo pagir. Ikamaro ga apos-aposa ngan ami bread yenono mau. Gimi lolomi watai maitne. Laborami ibara maitne. Be gimi arang-rangan abara watai nga mau. Gimi matami be agera danga eta mau. Gimi tangami be alongo posanga eta mau. Be matami nanan mau na. Mugai gitengara ipom buno ring-ring 5, ta nati bread tua 5 wa. Be gimi anonoi an nga ililia ngan karei pida. Ta tikeo. Sangaul ga igegerua. Ta ikeo. Be gitangara ipom buno ring-ring pange ta nati bread tua 5 ga rua wa. Be gimi anonoi an nga ililia ngan samare pida. Ta tikeo. 5 garua. Ta ikeo pagit. Ikamaro ga lawarami ibara maitne. Idio ta Yesus asingara ele alwagau tila ngan tuanga Betsaida. Be panua erengara tital eba ere imata ikila ga ilapan. Ta tibeta matuang ngan idol ibage ga idai ngan Ta ikisi eba tuawa imata ikila wa ibage ta ibara ga tila gaot ngan tuanga. Ga kusta ipla eba tuawa imata ta idol ibage ga idai ngan Ta ibeta Mata migera danga eta mau maitne. Ta eba tuawa imata idai ta ikeo. Gau nagera panua erengara mambe abe. Be tila ala alele. Ta Yesus idol ibage ga idai ngan eba tuawa imata pare. Ta imata pal be iwot kemi ta igera danga to ngarawa masayai. Ga kus ta Yesus isula ga ila ele lumayai ta ikeo pan bedane. Lalala alele tuanga ilole mau.
Idio ta Yesus asingara ele aluagau tilala ka tila ngan girtuanga boloma ngan Cesaria Filipai. Be era piai ibeta ele aluagau berane. Gir panua tikeo ga kau sai. Ta tikeo. Panua ringara tikeo ga yau Yohanes palilung aya. Be parengara tikeo ga yau Elijah. Be parengara tikeo ga yau yaba ere mugai aya ibara deu yawa. Ta ibeta gir. Begimi akeo ga kau sai. Ta Petrus sikeo. Yau Kristus. Be Yesus yawa ikararagir ngan riwawa ngan pagir panua parengara mau. Idio ta Yesus ipawata ele aluagau ta ikeo ga yawa inat manta ibara yeyenga imata erega ere. Ta gir kapipei to gir Yuda ka gir marir nga tenai nga arga apu ar gau tipul murir nganei. Ta gir ga tirau ga imate. Be murie ngan aro tol ga irai mulian. Yesus iposa masaya berawa. Be Petrus ibara Yesus ga tila dige ta idaba Be Yesus ipul mulian ta imata ila pagir ele aluagau. Ta idaba Petrus ta ikeo. Satan eo la alui ngan kau. Ngan saya nasi deo ele kim nga mau. Be eo nasi gir ebaba ler kim nga. Ta ibaba gir ipom toman ngan ele aluagau ga tinam boloma panta ikeo pagir. Wangga eba eta ikim inasi kau. Manta itnan ele kim nga tano aya ga idio. Ta ibisi aya abe tabala ta inasi kau. Ngan sa wangga sai igera ele maronga tano ay mambe danga kape tau. Eiga imate ta ele maronga iduaya. Be wangga sai imate ngan ele karonga lolo matua aya ngan kau ga lek ato kemi. Eiga ibara maronga kemi tautaunga. Ngan sa wangga yaba eta ibabara danga sisir tua ngarane tano ay. Be isapir ngan maronga kemi murei ngan ele matenga. Ele danga tua ngarawa ga ilua marongan. Ngan sa yaba eta irangrang ngan iwal ele maronga kemi murei aya mau. Bewangga sai maya ngan gau galek posanga labone pagir panua karonga sesat arga panua tua lolor itnan deo somi. Murei aba inat ga maya pan aba tuawa ngan aro tuaiwa inama ngan itama ele taranga kapi teman ngan gir angelo tututui. Markus chapter 9. Ta ikeo pagir. Nakeo tautunga pagimi. Panua eringara timamari tua nene ga timate maitne. Be tigera deo iura kapi gadanga tua ngarane ira ibage. Mure nganado 5 ga ere Yesus ibara Petrus ka James ka Yohanes kekelegi ta tirai ga tila ngan lusi ere garai tau. Betua ewa Yesus itin iwot ere pare matariai. Ele pononga iwot bore be milgamil kapei tau. Yaba eta tanoyai irangrang ngan imum malo ga iwot borbore toa berawa mau. Be tigera Elijah toman ngan Moses perga tiwot. Tagisi ngara Yesus tiposa-posa. Be Petrus ikeupan Yesus berane. Eba pautingam. Ene kimingan tadio ta eko. Ongo ta kaya karupala ta toleta. Ya ole mere ga Moses selere ga ere pare ton Elijah. Petrus iwatai ngan sawa posanga ikakaro wa mau. Ngan sa timata urkapei. Be laulau ere irubigir. Ta babanga ere inam laulau iloliai ga iwota ikeo. Ini kau natu, nakimei tau, gimi alongo ilinge. Mole mau matar kleng alele. Petigera yaba eta pare mau. Yesus kekelen idio toman ngan gir. Idio ta tisorir lusiai ga tisuluk. Ta iposa matua pagir ngan tikeupan yaba eta ngan danga tua tigera wa mau. Ga ila irangrang ngan yaba ina tidai mulian ngan ele matenga. Tota timuran posanga tua wabe tibeta pol ngan git berani. Posanga ngan daenga mulian ngan matenga ne ipu madongan. Idiota tibeta Ikamado ga gid madir nga apu ad tikeo ga Elijah ga inam imuga ngan Kristus. Ta ikeo pagit. Tautau nga Elijah imuga ta ipatutui danga tua ngarane. Bi kamaro ga deo ele laulau ikeo ga aba inat ga ibara ye nga imata ere ga ere. Ta panua ga tikaro payamau ngan Begau na keo pagimi.
Elijah imuga ga ina mau. Begir panua tinasi ler kimnga ta tikaro payamau nganei. Lalai de mambe deo ele laulau ikeo ngan. Idio ta Yesus toman ngan ele alwagau tua tol wa tila ti wot pagir alwagau parengara. Ta tigera panua busa tigong gir alwagau tua parengara wa. Begir marir nga apuar awar isoka ngai toman ngan gir. Mole mau gir ipom tigera eita ti matala ta ti laro mana-manai ga tila pan ta ti keo. Aro kemi pan. Be ei ibeta ele alwagau. Gimngera marir nga apuar awami isokangai ngan sawa. Be yaba ere ngan ipom tua wa ikuli ele posanga ta ikeo. Yaba pawata ngam, gaulawon ni natal natuga inampago. Ira upaya mau yenongan ta ikaroiga yawa gum. Somi-somi ira upaya mau tuane ibarai ta itaroiga isuluk tanoyai. Ikaroiga ingar-ngaroi wotot yawai ga ilu kekakek. Be itin tongarawa igagagai. Dan nabe talem alogau ngan serenga ira upaya mau tuane. Be tirang-rang mau. Ta Yesus sikeo pagir. O gimi panua labone ami. Lolomi matua eta mau. Papira ga amamaro toman ngan gimi ga nabisi ami karonga kulup lupu. Atal gergeu tuana inam pagau. Tota titalei ga ilapan. Be mole mau iriau paya mau igera eita inuga gergeu ta itap ga isuluk tanoyai. Ipulpule yalelega ingar-ngaro iotot yawai. Ta Yesus ibeta itama. Aya karonga tuane iwot ngira. Ta itama ikeo. Ikaroi tua nganei kakawere nganwa. Somi-somi ira upaya mau iwanga ipaya bunga nei ta itaroi ga ida dingai ga yau yai. Be wanga yau rang-rang ya uduan gaita luagai. Be Yesus ikeo pan. Yau kamaro keo. Wangan narang-rang. Eba sai ilolo matua ngan deo. Sawadanga ibeta ngan. Eine irang-rangan iwot. Be gergeu itama ibaba ta ikeo. Gaulolok matua nganei. Be luagau ta irang-rangan lolok ruangara mau. Iyo Yesus igera ipom kape tilaro gati nam tiluplup. Ta idava iriau paya mau ta ikeo. Irau paya mau. Tua kakaro panua awar gum ga tangar gua ne. Naposa matua pago. Nan gergeu tuane be durunga pan pare mau. Ta iriau paya mau ingangar kape ga inuga gergeu tuawa paya mau tau ta itnan eiga ila. Be gergeu idio yenono tanoyai mambe imate. Ta gir panua tikeo ga. Hei imate. Be Yesus ikisi ibage ta ipei eiga ida imadir. Idio ta Yesus ila lumayai ta imaro toman ngan ele alwagau kekelegit. Ta tibeta ei. Ikamado ga gaya rang-rangan serenga iriau paya mau toa mau. Ta ikeo. Ngan raring kekelen teranga ngan serenga iriau paya mau toa berawa. Edap eta pare mau. Idio ta Yesus asingara ele alwagau titnan tuanga tuawa ta tilalala ngan tibur Galili. Be itin ngan eba eta iwatai ngan mau. Ngan sa ipapawatai ele alwagau. Ta ikeo pagir. Gir panua ga tiro leba inat ga ira pagir panua pageriai. Ta gir ga tirau ga imate. Be aro tol muriai ngan ele matenga. Ene ga ira mulian. Begir alwagau tiwatai ngan posanga tuawa ipu mau. Be tima taur ngan betanga pare. Idio ta Yesus asingara ele alwagau tila Kapernaum. Ta tidurunga lumayai. Be ibeta gir berane. Tua erapiai wa awami sokangai ngan sawa. Begir tikoli ele posanga eta mau. Ngansa tua erapiai wa awar isokangai ngan sai ngan gir yera ga iwot kapeitau. Idio imaro ga kusta ibabagir tua sangaul igege rua wa gatinam panta ikeo pagir. Sai ikim yera iwot kapi. Manta idol yera ga isuluk gadio tau ngan gimi tua ngarane ga iman lemi payanga. Ta bara gergeu ere ta idol rabu ngan gir. Ikisi ta ikeo pagir berane. Wanga sai ibara gergeu kelere tua berane ngan gau erak ta ilua eine ibara gau ta ilua gau. Beaba sai ibara gau, eine ibara gau kekele gau mau.
be ibara yaba tua isula kau ga nanam ne. Be Yohanes ikeu pan Yesus bedane. Yaba pote nga am. Gai agara yaba eri sere riau papaya mau ngan yau eram. Be gai apai die. Ngan sa nasa sigita mau. Be Yesus ikeu. Apai di mau. Ngan sa wangga yaba eta ikaro isinga ngan gau erak. Nega irang-rangan ipul iman mana ta iposa paya mau ngan kau mau. Ngan saya ba sai iman kita ara isat mau ilua-lua kita. Nakeu tau-tau nga pagimi. Wangga sai igera imi anasi gau Kristus. Ta ipaun gimi ngan yau. Ne deo ga ilasu irang-rangan yaba tuawa isapir ngan baranga aya lasunga mau. Yesus ikeu pare bedane. Gir lek panua tua erar mau berane. Gir lolor matua ngan gau kemi. Bewangga sai ipabubuo eta ngan gir taele karonga lolo matua aya itap. Ne deo ka ipanas eba tua paya mau tau. Kemi ngan tikau-kau eba tua igagal ngan pat kape ereta ditaro ga isuluk tadie motean. Tua berawa ta irang-rang ngan ipabubuo eta ngan gir mau. Tota wangga bagem eta ikaro ga lem karonga lolo matua aya itap. Ket bagem tuangka iduaya. Kemi ngan bagem kelereta yao langan maronga kemi. Karo bagem rua be yao la ngan dinga iperno. Dinga tuawa irang-rang ngan imate mau. Ga wangga ayam eta ikaro ga lem karonga lolo matua aya itap. Ket ayam tua ga iduaya. Kemi ngan ayam kelereta yao la ngan maronga kemi. Karo ayam ruat be yao la ngan dinga iperno. Ga wangga matam eta ikaro ga lem karonga lolo matua aya itap. Pasu matam tua ga iduaya. Kemi ngan matam kelereta la maro deo ibagiai. Karo matam rua be deo itaro ko ga la ngan dinga iperno. Tua ewa muta-muta tianean panua papaya mau somi-somi. Ga dinga tua ewa irang-rangan imate mau. Ngansa sol mambe dinga ga itap-tap ga idangan panua tua ngarane. Sol nedanga kemi, bewangga imana kus, irang-rangan gimi akaro ga imana iluai mulian pare mau. Gimi manta out mambe sol ta apapot karongat lolo tarui aya pol ngan gimi.